pa Samu akwa babia me Adom TV Badwam so eni de adu so no kase no e na ne braso wo Facebook /Adom TV say Go TV channel 119 and DSTV channel 280 anopa nsem ne do so ne etodwa mu bi ya wo beti ni bambofo ye nhwehwemu di afa Western North Police Constable bi ene wato na mo ansiedo enkwanhia bi nso asie ewo Bejemase ene Chendari ekwan no so amani pepra eno ne nsem bi ena no pay medebro Adom TV Badwam kase medin afia amankwa tamaklo afia ne die kwan sutie se den nsem no enchemo ankasa etie bambofo afiase ye nhwehwemu de afa Police Constable bi anu ye na dwuma ewo Western North mantam ne mu a mebusome da ne to sunum no oto na nan monsiedo na uhwemu a one ne senior colleague wono so Western North Police command ho na obi nhunu de ekosi ye matuo no akasa mende oto na nan monsiedo bra na wo mu free operation eba Adom TV kase etoso Enkrata police for the betu dwamu no ene wo kire mu se wono ma hyase a wo ye hwehwemu afa ne nam so a nanu fiada kotoni maboso meda ne to sunum afimpinu ane adwonu miensan mu obo constable bi tu e Western of Mantam mu e ma ne hwere ne nkwa amane boni mu ene wo kire mu se bra wono mu cooperations bi a wo ba ene wo susu se police panyini bi a owo Western of Mantam mu police command ebo ni tu atu renchem no esiye no wonum ede ne kwa yaresabia nenso mokudu ho na apomodin adwumaifo honum ede tu dwa se ohwere ne nkwa ansana wode ne duru ayaresabia honum enkrata ne mu no wokoso ade tu dwa se wonum te de asie na ena police sanhene George Kufu Dampare etu police domo a Commissioner of Police Habiba Tumesi Sapon wa Director General Welfare ema wonum ko ebia honum ekohwe se de asem city esanso ne police fo edin kita ho no akiri Osansu to Police Management Board ekoma ya Christian Tetenyuhunu a woye Director General Administration yedi wonu mu anim no eko police ni a ohwere ne nkwa no abusua ho emo wokobo wonu mu amane esanso ema wonu mu yako wasansu to Police Clinical Psychologist a wone abusua no ekokasa sebe ya asemu a esie no obetumi ahye won ho den eno da nchen a wasansu ama Clinical Psychologist ako Western North Police Command honomu a wode a police fo wo honomu no nso ekofa kasa kire mu sebe ya wonomu nyonho oni ni dwuma asa asemi atono no emfo how bia enna wonomu so ni nyina mu enipa dodo no a na nei nam kwanhia yi so wonomu aprepra wo Chendari Bejemase ekwan no so wo Krachi Ntwumru mensinumu wo from Montemo bra hyen ne number JX3928-16 beto dwa se na ni break no na se nyo sedie yi wanhunu ne ni so amene de sankwanhye ya ba odihye ba Job etwa ensemiso aha megina mpempe no eye Chendari Bejemase kwantempo eno e kan ntwomode se wo timantem wohwe machi a ka bi na anyankwanhye wa hanom a akwakoya yo sempa wa hanom na oba hanom a ende eye da Bejemase fo edi omafahye fense to so nkai afi bia na omudi sa afahye yi enti ba ne se ya ashankafo omu hwe sa kwantempo we no eya na omu atwi ka no speed pa wohwe kwan nso a akwakoya se kef kwan enam so amande kai anyankwanhia no Adom kase ene omo a omo edon eben sa kwan we a omani kocha mansai omo ehu ne esiye no ene edi nkomo kire ne omo hu ye eno na ne se ne ehu ne se speed no doso no do enti obu careful na want me an control tia ne bi enti wa se na ben side way enti wa na adwen se o sa tustia na abase ena maka no atra eno abobombobo no sa na akobutu mi wafuo ena mi hye shine na nse mi ko bunsuo nti mi na mbewe mu ena ma hu se ka no di speed e de ba nti mi gina mbenu ana ka no e daveti e beto ha na me bo ma no so frɛ o mo ameni o mu wafuo mu se o mo mbla na ka bi anya accident but in fact me de kefu mu na me do obi anim me Kuma Patrick but careful no e ye kefa e ha adwen pa accident de tasi wa ha pa achepa ye a month accident de tasi ba minim ne nti a stop kwan no so omo beyi kwan na omo ama kwan no so amban mu a omo aye no stairs anu nti kwan de ye sere mpanyimfo sa anko mo nhwe no mo ndi yemwa na kefu no omo nyi no kakra mfiri ho nyesa e de asem beble beba eno achi omo so anyankwanhia we bi aye de makoto eye Bejemase Health Chiefs Compound no ena Adom kase si di nkombo na esipotin nti ye wo ho na ka bi abetu ye ka white one kitwa bi
nti ofa ye nipa be ye 9 na ye ho no kita ba ku frifie no de abetuye nti abetuye no afa ya kan na ye ba na driver no kita speed o kita speed pa nti ye ba ya sen afamini kef bi mu kef na to afesu mienu nti first one na obu ye no won hu second one nte em si driver no fa kwan we so da ba o kita speed nti o fa first one second one na e di akofa nwura nti ena ma accident ni si Meme ndansuo ye to ye nkran ne mpotamu bi no wo mo ewo wejaka so kwan no so de wo woni tuase nsuo to no kakra bi kura no ne de hawo ena abra wo mu nti sansuo we yi a wo to don hwe ba ko no wagya mienu no asade atoa so wo manfa na ho gro so kura se na wo fia wontime ma de wo pie wo abonte wontime nko efi se na ye ohaw pa ye de sansam no mu nkyeremu no ebebra ma ye mu nwura ye nsam foforo emu nko amanyonsem na Dr. Kwabnado for you be an anida kwan samemende de yenimu NDC mpanifo any delegate en konkoto aba emfanyino so presidential candidate ne senti ne campaign no waboabo ne nyina no na wieye no ode ekosi mu ewa santemantam adafo nan en ode kohhehye so ho Adom TV etwaso Dr. Kwabnado for ehwe ne mu kwan se esi ahenefo beto abama no sebeya obetimi adi NDC amanyuku nanim ewa afimpinu ene edunu nan abato ni mu na bra wode ne nto abo ekopi asantemantam mu no ene wode tu dwase afimpinu ene edunu nan mu no se NDC amanyuku no eyire ne ho a obetimi anyama ne mu dodo na ewa asantemantam mu okire mu a emfa ho se manfo dodo a wono mewa asantemantam mu eto aba ema MPP amanyuku no wono de wogidi yie pa se wonya akwanya ebedi NDC amanyuku nanim a omudodo na ebeto ama NDC amanyuku ne sebeya obetumi aboa edi mpumtu aba hono mo share NDC growth for the past 8 years ekosro ampa Ashanti voters say it was about 2.5 million so in about 652,000 2020 and MPP jump 1.7 now make sure say next year 2024 Ashanti NDC votes because so the one who say 2 million saka be born if say kakra ye no buy but in 2 million ye bo awon pa ye buy na so for la interchange no more about 15% pay asana professionals baby akono unfortunately na ye almost 80% so e ajuma pi o hwe kolongo kumo water there e mamu so no me nti asana for nim se ye saka asantema benya moto National Petroleum Authority mpanifo se enetama oil refinery binimo kekan samfa ho nya dwumanom ne ade ne gina na so facility na na se adwumakuo no ade wo hopa na mom crude oil no ena no ho aye dininti ama aye bibie wo ho enei wo makopie mu apoye mantem mu ne nsentwefo adi nkomo kire ne bobre ho na sansemi ebetodwa with making products available, which includes the port infrastructure. So we have a dedicated facility where petroleum products are offloaded, and it's situated offshore. Now, this facility sometimes can be exposed to encroachment by errant fishing vessels, and people are not supposed to be in that area. So there's what you call an exclusion zone in that area. So that area is supposed to be free from, should I say, outsiders or encroachers. Now, there are times where you have people encroaching, coming close. So currently the refinery is not processing. And it's not processing because they don't have crude oil. So it's due to lack of feedstock. That's why it's not processing. David Owusukina eye apoya mantamu panyimpa wada National Petroleum Authority ano. Ono nso etu asenkafo nyina afo. The first one is ramps. How are taxi drivers? Omo echia omo cars no edi eload no. But no cry ewo at the enemy say the more ochia car no edi load no. Number one, who say ofuo gauge.
Obon say beka kra no ofuo gauge no en read yi enye dwuma se na osusu se ebe ye dwuma no. Number 2, one kasanso na o say wo car no because there will be a point in time fuel injectors no so will not be working well. Obon say car no empuli utia so there but enko se na woni ebeje say car no be kon. The third one no and say car no etimi ehye because there could be a leakage within ukra no you would not know. Also for ya share communications so as Louis Akufo and nay waba pro girl in ICT project be a ekoso Badwam go West Gonja mensinimo e wo Savannah Mantam nimo na nefo num nsahwe a wode ahyehye so no de kokopie mo e wo hobotaye ni nyina ene se ye bedru International Telecommunication Union enho e wo kwan a obia benya so emfaso e wo ICT mu no hunu ne se ema no famu no e wo se ye Kenya ye ho ho Adom kase etwaso titi yemma yemma omu feel say emema nkwa ne ba electronics gadgets cars computers omu tumi enyamu enimdie emma de yemfa boduaba yemonkro yenu aduane yenhwe ma sane titi yemma maiwa na ICT die emfa hu so yoba na oyebem usua ubehu enti e wose yemma maiwa nso enya sa opportunity no akwanya no. Sayid Muhazudin eye Savannah Mantam nsoafo na wobo Eslausu Akufo abaso se woyi Savannah Mantam eka Mantam ahodo a wode emma ICT entity mu. So they were having some accommodation challenges. They've overcome those because they are just like from here. And so we've done our best to make sure that they are comfortable. And the other training is very was restricted. I think we went on very well. The enthusiasm by the political heads and the various administrative heads are very well. Good. I think I have been supervising and making calls for all the districts. Kasamafo emaya gbonwura enso edinsem bi atuja. The girls that are developing with ICT is in a society, a backward society. So he's very happy we are bringing in this ICT to augment their livelihood and to make them women of tomorrow.